Lakhain koi Singhason constituency keparlo Disobai pathu aklam along APHLC asong atum mas rili amei kepado pon Vosika jeklo ne paitrowani Disobai pathu aklam along mas rili mate cherok to amei kepado pon Lapenon kebang ji vosika jeklo ne painar keparni Karbi Anglong Thomas Council along bang pukang wai mate musik kiliga podang te bokhat pena jok anso se APHLC asong atum jakong horanga chipang tang ponji apan Lapen APHLC asong pen kaprega asong apan vote ke jok chepalang none dajia phansi APHLC asong atum Disobai pathu aklam along mas rili amei pat bipon lo Lapen lapang so mas rili amei ke bipon along BJP SDC Congress asong along klembang phiatum amethang asong pananing ka chethik ka vedal joksi Disobai pathu aklam along APHLC mas rili amei ke bipon along kado kawe pen bang pharoini sosya bang phubang phiatum APHLC asong along nang chpokdon Lapen halapu hawarara tumpen kaninje ponke nile tum BJP asong along ka thak sika chapaklang chot bonton nile tum joy pen ke APHLC asong along se cherap chitodun Lapen Singhason constituency along ke APHLC asong se pahai wekje Lapen BJP asong le Karbi Anglong nahai chulo pulotang te Karbi Anglong ke kewir Lapen ili tribal so mati Anglong aso tum ke kisung pen kewiran park ke avelo lasi kewang ji vosika cheklo ne final ke barni Karbi Anglong Thomas Council along bang pukang wai mate musik kiligarni mini siang bang mata pamira APHLC asong apan le wot jok tu Lapen jong se Karbi Anglong Thomas Council along APHLC asong atom longing ko atro constituency along pen longpo constituency jong se haidalo pulotang te Karbi Anglong Thomas Council along BJP party le haistame council kachari sungpik ache nile tum APHLC asong tum ke council along dudun joy je Lapen nile tum jong se council along kachari long lote government job akajoi pensi piponji Lapen kechi aso tuma panchiklo jonang bong pen waterless ing than labji Lapen nile tum ke kapre ka party along ke do Karbi tuma phanstami nile tum APHLC asong ke plak ponawe ate khai siang bong chelang ponji pusi bangso mailong ningje pon Lapen nile tum APHLC asong ke arona teng pen je chedanji labangso mailong aliam mana peng pen nanga chitong don lakhain koi Singhason constituency APHLC candidate akai jai katharang chitong don Lapen man peng alia mana peng pen central committee tum chitong don Lapen gukya khai tum stame bangso mailong nang chitong don kado kawe bang pharo please ose ar mu chitong don pen mesen pen bangso mas rili amei pachon ponlong pamilo news report Kimi news Karbi Anglong Long live! Election itum hayat lumah. Itum hayat lumah. Itum hayat lumah. No his day. No namaste. No and pray Kongleti. Pray Kongleti. Sidul pantang nama. Sidul pantang nama. Sidul pantang nama. Adun tu. Apa kita tahu? APHLC hai Loti. APHLC hai Loti. Tôiไม่ทันครับเอาตัวเองก่อน ยายกระทะลองรีบยายกระทะลองรีบยายกระทะไปนะมอยายกระทะไปนะมอ
APHLC long live. APHLC pakai nama. Takuro Hanti. Tarik Hansepi. Basapi Hansepi. Laten Babu Inti. APHLC bahay nama. APHLC bahay nama. Sik sinut bahay nama. Sik sinut bahay nama. Tetap bang. Puhu mang đồ lên chặt lót cái con này đi, nhưng tôi puhu bạc pháo đi cái thứ cái nào, đồ lên chặt lót. Ini tuh nggak senang dong ada tuh. Anglong so, kalau tadi kayak kita harus tuh mang ayah kong lebih. Hemari pi macam hodi ayah kong tanpi. Long recap kita so tuh har kipiah hu. Tuliram rong hang. Alang ni suhi kecepit hu. Long recap kita tuh pak. Tu alam dong long kecitor tuh hu. Alang li suhi kuri dan hu. Ini tuh aru sang singing tidak akar chongda amekri pupuji usni limbat hata. Tanpa mana bangsa orang recap ke Karbi yang make kita so phale alang li district council kiban kali. Lah ini tuh Anglong kayak apa sih iwan bilo. Tante ini tuh citon tunjima. Citon tunde. Anglong ada tuh citon tunde. Don Malia tuh BJP asong jakpo tuh. Alang itu klaim kita malam ini sih itu langkam ditalik belum di terfrak mimi. Coba kita kitir par kita tak pilih par. Ini tuh BJP asong japa. Forensik dia pan. Ini tuh MP kipahai dia pan. Ini tuh hempek aparman sih ini tuh rato an alang di pan. Food di PNP high lo. Di bonda alang di kupilo. Kidang tang parliament house no. Alang di kining jedun ke. Ini tuh Karbi yang long arot tuh an atok ano tuh jinipek lo. Alang di pan ini tuh kitoy dun ke. Hempek pihang nang jadi ini tuh kitoy dun. Kita kidang tang asal soal hul alang di kining jedun kupilo. Chairman abang. Karbi yang long aparman. Forensik dia pan. Lam keneng jadi apa napor pilo. Ama forensik dia orang arjap sih pilo. Coro lo, chairman lagi hai, nilipan lam. He keneng jadi apa napor ni kita pot. Oh menteri mahodoy. La corona bang dia pete. Dia cuma dead lo. Tentang ber. Ama non la corona ave terapi ke nili cuma dead lo. Tentang dead ti. Ama si cuniri lo itu Karbi yang long arat doan. Nil tuhan minit ini apa tren pasang tak. Ini tungket tren pahang dunang kule MP paman gali. Hempek pahang dunang kule itu cutoy dun. Kali magalang tono tu. Hempek long lekil si tren ke hang dun tira. Latang minit ini apa? Aten lagi ban dia dalam leson Allah. Kalau kita Karbi yang lawan aten lo dia son dia ison Allah. Mungkin mini ini. Langsung pak. Itu minggu sore ngangi sore kosong lo. Sik satu di tangan pun. Non BJP Kongres atau makai sikal kang tang kang di. Sik satu nama Pak Blok, nama Pak Bir lo. Kecil so panjang. Apol di non ini pajir, tang kang pajir. Kira nomor saya no kecil seorang bijak ingat sebagai ajak David. Itu ingat sekitar ini apram nangi boleh berpilih menampak itu setiap dengan hill state ingat sekitar dengan di
Singhason pantang nangi thote job tau no diu tau no APHLC ang gato APHLC party hello ingo ho kaja phike Karbi Anglong में दिल दिया करते आदि दिनकर di bahasa Anglong का प्रांतन अगर Karbi Anglong खत्म हो गया तो दिमाग से भी खत्म हो जाएगा लोग ये लगा ले जैसी अपॉर्चुनिटी APHLC पे मांगे सिक्स शेड्यूल का पंचांग मापेन स्टेट ऑटोनोमस स्टेट के पार्लियामेंट लासी ini तुम लद्दाख kasih tong dumano bangke lagi katuk kawera kasini bang pulo lapen BJP सरकार bangke tum salah satu kasini tangan tulung lalu kia Anglong Arab bangke lang tek ko itu sini pamelo dak ada tuman bangke lasi salah BJP lo ke dora tuman itu alang tum sumong ko bukan di BJP सरकार nang tene ko bukan di Kalang pembuka bang, nona thua langsung nenggil lepas tum APHLC party kan deh, nakang ceng langsung bangke. Semua pun nenggil deh, BJP lah lakukan kongres orang pada kedua tum, semua pun nenggil. Aduh ini tahu tak? Karbi apa? Kasih pajak di bulan nanti APHLC yang lalu. BJP lakukan kongres ke lagi. Kita parti lagi, Bihari Bengaliya parti, ini tuh dulu lah, semuanya ini, lasi ini tuh, muthi pasti pame lagi, BJP ke lagi India apa ni, kita parti, India kan Kongres lah sudah kalah, Omosin tisau kalah situ, kamu hendak tahu, Karbi agun kali, di akaprek. Lasi dapat mutiara seno, Anglong Arab lapen Karbi jangan kasih hormat deh. Abi masih deh. Lapen itu nandang mana? Jauh je lang Karbi apa masih hon boleh nanti. La problem di, amu kena tambah tu. Problem long, ciri thoda, Anglong ni longga. Puri lo belum deh alang pakai patana, patas, kasilamnya pas. Ciri ini pakai ini mana kijana. Alah gitu kelak komanda kita si patah di ramai kali mana? Non pakai alah tu pakai gitu kelak auki si nak si kali mana? Langsung ni buka mana? Nasi non itu jat kita orang nak cini lah lo nasi. Angtam kita BJP lo kita orang lakukan kongres lo kita orang tu mana? Nani ciri lo nani tu tak? Itu kelak alah atau hamkat abi kacang sip kamu itu mampu lipat terbuat tidak ada. Lagi non ini tuh Singhason apa pakai tak atur macam lo. Lepas tu atur itu non dia kata saya lo lagi lakukan pakai itu pakai pakai spek. Constituency Disobai pathu aklam along nalitum APHLC asong pen minor pathu along kapre asong pen kuanti ke join lo. Bang Haru ini ergo, Bang Haru ini sosial. BJP ben just met yo, Congress ben dado, ASDC ben dado. Kita BJP online lo dah ada juga Congress. Itu belum join, nanti lah. Karena sih lah BJP itu pen naik kepadu along, jaya kathar atum ke torch betri avelo hayong elu, kalau soal tak mana ni pilih tu. Torch ke lagi, yo ke sini lo BJP itu ke sini nahi, lagi bateri thap se te avi te. Nitu mah bateri thap le pente. Lah se bateri ke thap le te, itu kalau kam claim unbok lah itu kam bateri lagi. Lah itu nitu mah lagi bateri kai tu doa apa? Ini siapa pun bok. Bentar sih, telang so Singhason constituency lah penlangkar constituency pangumpet pen. Si amei kepado along asam CM kan ekon jela kita asu mande kapre kan khay jam hansa me MSC election along boke bang silang mau pangke asit ki pangko kusitu la soput hak manal tum kusitu La que si schedule teng menje chief minister ke ki puja ja ko mabe itu pi ma pipe mata itu autonomous auto bolke metang bolke emetang council tum se la ke puji la pen emetang council tum pulote paragraph 20 ate ke sibuko paragraph 20 pulote la ke che do mange si tapi utelo la
nominated tapi ni kecil tu macam. Nona bagi harakat constituency long bagi Bengali amune si BJP pen tiket kelong la sebut hatuan si nali tu. Laki orang lah non kedua BJP tu. Alam litum hello ala tu aku sar tu Kongres tadi. Ala Kongres si don teruk ni dah pokem ada kawan si nang bihu bukan. Bengali tu ampan. Refugee tu ampan. Nang bihu kanan ni bagi hari tu man tu dek lo non ke. Lapen BJP tu si ala kepike. 6 idul la teng dek alang tu piu ne. Alang itu 6 idul tak pipuk bom lo ke. La si Karbi tu la BJP lapen Kongres tu 6 idul tak pipuk tu man ke asap tapi high header ni election vote si header ni. Pede itu macam si jujur bom lo. Lapen Himanta Sharma arni si pulo hai. Kapang bar itu mah pakai doors lock boleh hai. Lapen hala Kongres tu muke Rita Thanpet boleh hai. Setan itu mah amitang banyak si pede. Amitang banyak Narendra Modi ke simbol ke lihat cerita. Hala tu simbol ke la Odong Phul Anglong ring jadi lagi. Tapi la pokoknya apa ni si district people tu kolam tu kan. Lagi district kita me lagi Himanta Sharma lagi ninggit nani takadi autonomous council tu si lagi nani resolution enangi dan si has state government fund puji central government fund salam ke itu dapat bukajan district pun itu punani lagi is Karbi Anglong district puji punani aku bukajan nalong bukajan boleh lam juta dah inghan adong boleh inghan civil si patim kilo itu nak ya kau itu apa hal ada kenon ke cement factory ke dua mat, ada ke esma ke long dua ke di, ada ke health apa, operan kan mimi, lah si ada headquarters district headquarters selam sita lagi ha, borpung na tu si binang ji lagi. Kalau sebenarnya tu APHLC song highlight ni, empre ke pusat kuan CRDP so. Nilai tu ni number 1 lagi KNP. This resolution and non-resolution alang litum resolution NA. Sita la bangsa resolution government pandu leke di. Nilitum hanglo RTI pe resolution ko ano ma kilo hala kilo forwarding letter da ko pinay litum hanak pipede to kela BJP tu. Nilitum la poli resolution and nilitum ke methang dam si chief minister ban governor ban pidamji da prime minister ban nitum methang si pidamji president ban nitum methang si pidamji. Anglong Karbi lo kasi asam CM tu. Mana development dah kapre ke nang nilo kusi asam CM ang nilo. Laso putha kusi na reply bi. Lake asam CM ke lake amuni dinu upuyok kachini lo ke di. Assam government Assam newspaper long ke TikTok lo. Assam ke alang li choyor det lo. Non Karbi Anglong ta bang si ka choyor dia pan si claim lo kusi hadak tang to. La si lake alang li ka choyor dia pan de claim. La pen ke non nang li ke ning ke na kar ju pi me yang jo. Development nang itum thekam long rong beti dam non Karbi tu me he mat plaster hem thaisila 90% de mat plaster hem athe mahala tum aphan Karbi la ben Anglong arat tum phan kachori kachor lamji income ka pelongji aja kong asapta to war pi pedet hala tum ke claim ke bhatte marona batte maru ba kam se claim hala Bengali itu nipu hati maruna an ke jesu jom tamelu sangron bongno seta sang ka chulong dia phan ahem ke kim dia phan motor gari ke nam dia phan o somara tum logo pa por he bun dia phan ke alang le tum atowar khang thiplo la se ahemanta mat plaster thaise We are the freedom, man. Yeah, I got freedom. Yeah, I got freedom, man. Yeah, I got higher Loti. Amen.